Fai friends song sung tini ni katal job notification on ali piunai RITES Limited ni bekhak teke job notification. Engke video sengka ni sekarang yang no yak romui request khaige channel lo katal ko subscribe khaje kotong hangke subscribe khaige tonolai di daily notification om haike nugui tonga ni bagai teni rong ni chajak mani rok tong hangke apply rok khaige manate. Engke ni rong friends ono buje masak share khaili tini rok om haike support rogui tonglai ke ani bekar rok busranga ni rong no daily update rogui tonga ni bagai o channel ni bekhak te ni rok এই channel tirpa job sangka all in one notification rogo tabo government job private job te admit card nokhor mani written exam ni bagai bo haironi joto kishu notification rok o channel ni bisingtwi ni rok nugui manai engke tabok ni rono te kaisa kok sagani musugo je competitive exam ni bagai ni rok preparation khagi tong hang ke note rok ni bagai je piang tei nanai bahai ke nanai bo hairok pal thagai tong hang ke video description ni rok check khaidi oro jaga ko flipkart ni bisingtwi ke online tei order rogui na manai ke gk current affairs ni rok comment khaigi sadi tama preparation no khaigi tong ke ni rok ni note ang kaha ke naigi roi ronai haini bagai ni rok salai di comment khaigi preparation bo exam ni bagai preparation nagai tong ke ang ni rok ni bagai note share khalai manai flipkart ni bisingtwi ni rok order rogui na horoi manai Nyoni nogo ni sopainai flipkart ni je delivery tongnai rok borok no order romani bisingtwi rok delivery tungui rofainai ke phadi senglai chinai RITES Limited ni bekhak teke notification Government of India Enterprise miao ni rok no sajak hapana mia ni post ongke manager post rok ni orongke experience kabang ni sajak mani ingke tabo komongke experience rok bunangya simple graduation khlaijak ngi tongke apply khlai mansinai ingke post ni bumung assistant HR you are 8 jona vacancy tlangjak joto apply khlagi manai you are ni jaga ko ke ST rok phane OBC rok phane khlagi maga haini bagai je ST vacancy khorok sa tongphane ni rok qualify mark kabang ma hangke general ni schedule bu sogoi maga ge total vacancy 15 jona tlangjak age limit 30 years ni under ngai tongnai rok eligible nai haike relaxation bu 5 years rojang total age ngai 35 ke eligible ngai 35 ni under ro je age tongui tongnai rok ke apply khlai manai age cut off khlaijak nai 27 April 2026 by cut off date khlaijak nai age niwa tabo designation no nai hangke assistant HR vacancy nai post ni bumung tongnai minimum qualification graduation je phak ge kunu discipline nagai graduation khlaijak hangke eligible nai oposo apply khaigani bagai tau experience digitization ko samani experience oro jaga nangya experience haranno apply khlai manai selection process 125 objective type MCQ ke exam nai 1 kaisa cha hangke 1 mark manai chaya hangke maya khanai oma haike negative mark rok bo korei haini bagai belai ne kaham nirok written exam ni bagai 2.5 hours exam somoi manai 125 question ni bagai selection process written exam robai paimani pore vacancy rono naijangnai boni pore tabo interview rogo tlangjang naidi tabo je minimum qualify 50 mark by UR rokni go asuk by khlaijak mani jaga go ST rok kokno kok tabo 45 mark percent magai tongha ingke nang tabo kabang mark ma hangke general sheet o soguinai je or jaga to general sheet o to 50 nango kokno kok example ni bagai ingke tabo ST rok 50 magai tong hangke nang general sheet o soguinai ani bagai wana thaikrei pu vacancy company ni rogo jaga go soguimao selection process to tabo written exam te document verification singnai kaini stage ne kangnai interview je ang tasingo ni rono samani sorry na kaladi interview ang yakhanai written exam te document verification by selection process khlaijangnai boni pore ke call letter sopainai hege joining ni bagai 5 years SCST rong ni bagai realization je tasingo manai samani 5 years SST ni bagai
OBC NCL category rokni bagai 3 years relaxation manai te PWD hai ka disability rok tongnai rokni bagai 10 years relaxation rok bo rojangnai government je facility rule tongmani kabang mani facility rule tongo basic pay rojangnai DA rojangnai fixed variable allowance rojangnai omo ke kabang ma podre pod rojangnai naidi leave as per leave rule bo hai rojangnai gete maternity leave omo hai kabang mane rule rok rojangnai te group insurance leave encashment omo hai kabang mane tongnai beton manai 20,000 isming starting khlaijangnai 66,000 jora beton soguinai boni sai bara soguinai PF DF mahai joto kisu milegei teibu salary rok barenai hapon or jaga tonni rokno asuk phunuk romani bagese enke permanent per year ro busuk salary engnai enke 8.16 lakh salary rok soguinai apply khaigani bagai fee nangnai general candidate doni bagai 300 SD ni bagai 100 plus tax rok bu maronai enke 120 110 rok phana soi mo 110 rok phana hai bagai omno kom bai ne apply khlai manai enke tabok selection tab jaga thai exam center ni bagai written exam 14 ta different location tongo all over India go oro jaga ni bisingo Delhi Kolkata Bangalore Mumbai Hyderabad Guwahati Lucknow Bhubaneswar Chennai Billai Ahmedabad Ranchi Patna Trivandrum or jaga go in exam center rok bo ngai mao mane jetabok notice ni khaigi tongnai rongke Guwahati go exam mangnai enke ni rongni admit card no joto kisu suijak nogui manai afrono enke syllabus no jeng tabok naike English niwo 40 question tongnai clues as reading comprehension spotting error sentence improvement sentence correction para jumble filling in the blank para sentence completion omo hairok joto kisu je grammar tongmani omono tongnai English niwo omonke topic data analysis and interpretation or jaga 40 question tongnai 40 mark ni engnai enke naidi ni rok screenshot nagi phana nai ma ko haike topics wise ke rok pore ge manai te kaisa tongo 3 niwo syllabus test of reasoning and general awareness 45 question engnai seating arrangement rok puzzle rok engnai topic go apply khaige ni bage website engka www.ritse.com o website visit khaige apply khlai manai enke video description of boni rok apply khaijana link manai te PDF notification rok joto kishuna video description check khaige ti eke ni rok nogi manai nokui apply khlai manai enke ni rok no apply khaige tabok ni rok preparation exam ni bagi khaigi tong hangke video description check khaidi te ni rok ano comment khaigi sadi bo exam ni bagi preparation khaigi tong ge rok syllabus haike ba note rok ni bagai angni rok no share khaigi ronai flipkart te ni rok order khaigi exam ni bagi preparation kaham ke khlai manai SSC GD je kuno exam ni bagai ni rok khlai manai ke salai di ni rok ni je exam tomano preparation khaigi tong toman note nang bohaino sake belake sanai enke tabo apply khaige ni bagai last date online te last date 19 March 2026 ni siming starting jakomo 27 April 2026 jora last date asuk jora elneti apply khlai manai admit card zero notification ni bisingtwi saklai jakpini website o te written exam ni bagai bo sahojaknai o website ono enke ni rok video ekerengi tong hangke ani no admit card nokor mani rok joto kisu sawi rofinai ni rok channel bai japuron kerengi tong hangke nugui ni manfinai yang nei enke asuk ningsinai tini update ni rok japuron notification manai 6:30 ni siming 6:30 PM te 6:30 AM o notification japuron daily na update manai enke channel bai japuron kerengi tong lete friends no share khalai asuk na jotono hambai